suratu tini makkiyatun bisimillahi rahmani rahim. Wattini Allah daali mi wondi ɗi ƴibbeje ɗen leggal ƴibbewal ngal bi ma'ana wa zaytuni e leggal karewal ngal o tuuri sinina e fello tuuri sinin ka Allah e annabi Musa yewti ɗon. Wa hada al baladi mi woni ndi leydi makka lamini holnindi honɗum lagad halaganal insana gomɗi men tagi neɗɗo fiyasani takkoyum kaɓuri labede mbaadi so jaɓayno hara o bonnali ndi mbaadi makko o danko ndi wono men tagiri ɗum no moƴƴiri men tagi o neɗɗo ka ɓuri labede ka ɓuri moƴƴude seede o ndaaru kum bobu hun jibinakum summa radadna refti Allah daali men rutta asfala safilina ka ɓuri joltude e jolgol bi mana saabu nawyoygol kadi si Allah okkurimo duuɓi nawyoygol kadi ha wonta boobo tafsirgo no wi men joltinaymo ka ɓuri joltugol bi mana ɗum ɗon ko so yeddi Allah bi mana ko joltinaygo ngol ka nder yiite so tawi o yeddi Allah subhanahu wa taala ɗi joltandeji ɗo fof no ari joltinegol ka nayewu si on tigi nawyi ha wonta boobo ma joltinegol ka nder yiite so yeddi Allah illa alladina sona ɓen ayi hino ɓuuri yaarude joltinegol ngol ka yiite par ce que o illa alladina sona ɓen amanu gomɗi wa amilu salata ɓe golli gollili moƴƴi sika joltinede ka nayewu gomɗinɗo golɗo golle moƴƴe no nawya yedduɗo Allah hino nawya falamnoɗani ɓe ajarun jodde wayru mamununi ndi taƴodirta Allah daali fama yukadibuka kun ɗum fennima ba'du biddin ɓaawo ñalande jodde kuuɗe a hanano fennude ɗum alaysa allahu ene ono hiɗon sikkude Allah wonali be hakamil hakimina ko ñawitotoɗo ñawoje ñawaɗen ka aduna wallahi kala ñawore ñawande ka aduna ɗo ñawande ka juulirde o ka justice o ka gendarmerie o ñaawi o ñawaki o fof o ñawitoto fof fiyo yoɓu ñawɗo e ñawaɗo fof suratul alaq makkiyatu bisimillahi rahmani rahim musidɓe julɓe ko ngol suratowol ɗo adi jippade e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ka fammere gaari hira wonaɗe fof kadi ngol fof kadi ko ayaji 5 arana ɗen amma ila ka aya 6 ha ka ngol suuri ɗon ka aya 19 ɗum ɗo jippike e hoore aba jahli la'natullahi alayhi kambaji ko kambanayno nelaɗo e ko tawno nelaɗo no juulaka kaaba ñande goo o seerimo o soñjimo e ñande goo ko ƴetti jotol ngeloba yoyliɓe hoore nelaɗo e ko nanta tawi ɗi ɗo piiji Allah daali iqra janngu ko aya adi jippade gandal komo jangi o heɓano juulira komo jangi o heɓano hoorira komo jangi o heɓano hulira Allah komo jangi o andano laamore komo jangi o wawa moƴƴinde oto haymo bonnay komo jangi so wawa bonnude ko ɗum premier aya ko Allah jippini koye hoore ne laaɗo Allah jippini hoore makko ko ɓuri wonde valeur kon ko tata mo heeɓi ɗum ɗon heeɓa hedditi ɗin fop gandal Allah dal iqra janngo musidɓe julɓe jangge hikkinire gandal ngal yeeso e denda ngal piiji ɗin janngo bismi rabbika inde joomma alladi on allah jo halaqa taguɗo kala hunde halaqal insana o tagi neɗɗo min alagin immodde e heɗɗere ɗi jang iqra janngu kadi toujours ɗimmu woɓɓe goo inni janngi arano on ko diina kan janngu ɗimmo on ko gande adnayankoje ɗen woni français anglais espagnol e ko nanta tawi mum iqra janngo rabbuka joomma alkaramu teddimmo alladi allah jo allama bil qalami andinɗo karambo ngol windugol hari ngol andano allamal insana o andini neɗɗo kadi malam yalam konko andano ko ɗe ayaje ɗo 5 adi jippade musidɓe julɓe ayaje 5 arande ɗen kam muddassir hikki hande kadi ko noon qur'ani jippori haalanni kalla Allah daali accu innal insana ande no neɗɗo laytoka ko ɓuri ɗuɗude kon o bewa to hande ko enten o bewata arra ahu stakona ko tuma o yi o alɗiri jawdi ma o alɗiri laamu ma o alɗiri gandal fewndo ala hunde ara mo yankini mo famudo ko ɓuri kon so heeɓi o beway yedduɗo e ndaaru oppo sañjo yangoduɗo e laamu président lorra mo soka mo soñja mo ha e nder duuɓi no gasa duuɓi 2 gasa duuɓi 10 no gasa duuɓi 20 woɓɓe goo no woodi laamiɓe hari ɓe yangude laam ha duuɓi 50 ɓe ɓaal yi'a ka o laami yi'a o ko pewata yiltoto kadi lorra politique yemɓe partiɓe ɗimmoɓe makko ɓe wonayno saydede hanki yi'a ko lorota ɗo nde yewtere ɗo hawrodiri musidɓe julɓe e nde ñalande men nde wonɗen ɗo hande ɗay ko ɓe wowlen gonga kan hande alkamisa le 10 mai en fof en yii ko ñalli kon hande Conakry alkamisa jeudi le 10 mai l'an 2012 en yii ko ñalli kon hande hakkude opposition on ADP on collectif on hakkude maɓɓe e parti gouvernement on en yii hari rowani wonu ni maɗum rowani ndeya wonu ni ko kamɓe wona sayideɗe ko kamɓe dartoɗi woni ka hoore laawi misal kono waɗide misal ngal ɗon wona mone lamɗo wona mone opposant ɓe ɓen ko fiyo yimɓe ɓen faamu ko qur'an wolata kon ko gonga wonde kala alɗirɗo jawdi e laamu so tawi tun ko aaden adunajo ko ɓuri kon o beway
awle wata o bew o fotano bewde mo hani andutude ɗimmoɓe makko ɓen ko kamɓe fof num hanki o yurmina ɓe hannde o andita ko wonano waɗede eko ɓe fof ɓe wonano hawtede waɗede hara o waɗali ɓe ɗum hannde ko ɗum hanuno inna ila rabbi kandu ko faade ka jomma ruju a woni ruttorde nde si a bewi fi ɗamari laamu ma ɗamari jawdi a luttidata e mum ama yey tawa Allah teddungal ma an wonɗo wadde ɗum hannde arayta yiyal alladi oɗo neɗɗo yan ha himo haɗa abdan jiyaɗa men ida sallari mo julde ɓimana ko aba jaali o ari o taynelaɗo o kambani mo ha o fukkitimo toon ƴaade o mi haalnalma sami yiiɗa juula mi warete ala dali arayta yiyali in kana si o laatike no ɓimana mouhammadou wonɗo julde o alal huda woni e dow peewal awa amara ma o yamiri bittaqu a kulol Allah haray o haɗaymo tun kañum arayta yiyal in kaddaba so tawi noon o fenni wata walla o hucciti kanko wonɗo haɗude on so tawi noon ko kanko woni fennuɗo sali ɓimana jaɓugol gonga kan so tawi noon woni ko kanko woni ɗum alam yalam e o anda ɓe anna Allah wonde Allah yara emo suti ko jokki kon kalla yo accude laylam yantay wallahi so haɗitaki la nasfan min puuɗira emo bin nasiyati juburu makko ndun nasiyatin ɗum juburu makko kadibatin fenundu haati atin woppundu falji lawol duwangol ngol ɓayɗeyaji jippike o wi kanko mo mari ɓiɓɓe buy mo mari maccuɓe buy kono wallitomo Allah dala waga si falyadu yo noddu naadiyahu kala mbatu makko walla ɓe ɓen sanadu zabane minen kadi min nodda malaikaɓe amin dolnuɓe ɓen goto petti yoni ko halka mo Allah dali kalla accu am Muhammadu nani latoti wota ɗoftomo kanko aba jaali wasjudu juulan Allah so warete waktarib ɓattoɗamo kanko Allah subhanahu wa taala yo Allah waɗen juulanoɓe Allah yo Allah waɗen ɓattotoɓe mo ko ɗum kanko Allah subhanahu wa ta'ala allahumma amin on yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗen juulon ɓe Allah ɓattotoɓe Allah ko andingol en juulugol sujjugol hino wona sabu ya ɓatto Allah legoya suratul qadri makkiyatu bismillahir rahmanir rahim Allah dali inna mene anzalnahu min jippini nde ɗo qur'anare fi laylatil qadri e nder jemma wiyeteɗo laylatul qadri o jemma qadri o jemma eɓɓaɗo o jemma ɓurɗo barkinede e jemmaji ɗin fof min jippini nde qur'anare o o maɗiraka anda noon ma laylatul qadri ko woni jemma layla goye anda valeur mum no fotata accume yeetoma laylatul qadri jemma layla hayru ne ɓuuri moƴƴude min alfishan mbiɗi lebbi wulure ɗi mara jemma layla lebbi wulure ɗum ko hawrata ko duuɓi 93 e lebbi 4 ko ɗum woni lebbi wulure jemma goto petto wiyeteɗo laylatul qadri sa wakkilike a juuli on jemma a heeɓi ko wiyete kon laylatul qadri a hawrodiri e muɗum haray an a heeɓi baraji ɓuri goy nano fota ko haray ko a heeɓi baraji ɓuri ɓeɗo bani israil ankoɓe moftanuji feƴƴinoɗi rewnoɓe Allah duuɓi wulure e lebbi wulure ɗi tawata jemma layla ala e mum sabu jemma layla ko enen tun waɗana ɓeyayditiɓe waɗanaka sababu nusuli mum on hino woodi on nodday ka numéro ji wawen humpodirde musidɓe julɓe 60 60 53 09 même numéro e réseau ji ɗin fof tanazzalul malaikatu malaikaɓe no jippo warruhu e senna jibril fiha e nder on jemma saabu ñawgol hakkude fiyake ɓen fiyake jiyaɓɓen winda goto kala ko heɓata e ko heɓata ɗum ɓe mbiɗen rabbim e dunga e jomaɓe min kulli amri ɓe winda kala fiyakuji ɗin ko heɓay ma e ko heɓata ɓe winda foof e nder hitande nden so ɓe hoota Allah dal salamu jaam e kisi woni hiya on jemma hattama tolal fajiri ha fajiri on feera suratul bayyina no wiye suratu lam yakun madaniyatun ngol ɗo ko ngol madaniyatun bisimillahi rahmani rahim lam yakun illadina Allah daali wonali ɓeeɗo kafaru yedduɓe min ahlil kitabi immorde yimɓe dette ɓe ko andingol en e alyahuda e annasara ɓe wi'ama koɓe yedduɓe Allah daali wonali lam yakun illadina laatake ɓeeɗo kafaru yedduɓe woɓɓe goo inni kadi kongol makkiya kono ko ɓuri jiccude go kongol madaniya Allah wi lam yakun illadina laatake ɓeeɗo kafaru yedduɓe min ahlil kitabi immorde yimɓe e defte ɓe alyahuda e nasara almushrikina e shirku ɓe arabuɓe mun fakkina heɓe hoɓɓito iwa e shirku ko ɓe woni kon ay muqimina ala juhudi bi muhammadin ko ɓe ñiiɓa ɓe ɗo yeddugol muhammad e qur'an hatta yatiyamo ha ari ɓe albayinatu ɓangan mbiya wonali ɓeɗo heferaɓe alyahuda e annasara mun fakkina ko ɓe wawnoɓe ko ɗum woni yeddugol muhammadu ɓe wonali alegoy ko ɓe yedduɓe muhammadu hatta tatiyamo bayi ha ɓangan mbiya on ari ɓe ko ɓa ɓangan mbiya ari ɓe mana ko ɓa qur'ane sunna jippike so ɓe yeddimo hari ɓe yiɗunomo hiɓe weltorimo hiɓe hoolimo ha ɓe innimo muhammadul amin awa ole rasulum ko onelaɗo minallah immorde kalla ɓe jaaɓi ɓe sali yatulu alayhim
kanko nelaɗo himo janggana ɓe suhufan ɗereli mutahharatan laɓɓinaɗe fiha woni e nder majji kutubun defte qayyimatun ñiɓude wa ma tafarraqa alladina sertano ɓen utul kitaba okkaɓe defte illa min badi ma ja'atuhumul bayyina sowona ɓaawo ɓangandi yon ardeɓe wa ma umiru tayle ɓe yamiraka illa li abdullah sowona ɓe rew allah mukhlisina lahu dina ɓe laɓɓinanamo dina kan hunafa'a ko ka newi ka wa yuqimu solata ɓe ñiiɓa e julɗe maɓɓe ɗen wa yutu zakata ɓe ta zakka jawle maɓɓe ɗen wa dhalika dinul qayyima ko ɗum ɗon dina ñiiɓuke kan inna alladina ande no ɓen kafaru yedduɓe min ahlil kitabe immorde yimɓe defte ɓen wal mushrikina e shirkoɓe wallahi fi naari jahannama ɓe wono yekka nder yiite jahannama yo allah dande haalidina ko ɓe luttinteɓe fi ha nder ton ulaika ɓeɗo hum sharrul bariya kamɓe ɓurɓe bonde e tagore nden inna alladina anduno ɓen amanu gomɗimɓe wa amilu salihati ɓe golli golleli moƴƴi ulaika ɓen ɗon kadi hum hayrul bariya kamɓe ɓurɓe moƴƴude e tagore nden jasa um jodde maɓɓe ne inda rabbihum ka nokku ka joom maɓɓe ko hunɗum jannato aɗinin ko aljannaji deeƴuɗi tagirino ila min tata sengol e majji alan haaru candi haalidina ko ɓe luttinteɓe fi ha nder ton abadan radiyallahu anhum allah weltude e golle maɓɓe ɗen saabu ɓe shirkanalimo waradu anhu kamɓe kadi ɓe weltude ko allah yoɓiɓe kon saabu ko aljanna dalika ɗum ɗo ko mboɗan ndi joddi wona dow leñol wona dow pays liman khashiya rabbahu kala hulɗo allah kala ka o iwtiri aduna ko wodan ndi joddi allah waɗen huloɓe allah amin suratu zalzala makkiyatun bisimillahi rahmani rahim allah dali ida zulzilatil ardu si tawi woni leydi ndin ndi dillinama si tawi woni leydi ndin dillinama zilzalaha dillango mayri on ndi yeƴƴike ligoya fi darngal wa akhrajatil ardu leydi ndi yaltini asqalaha teddele kon ko e mayri wa qala al insane neɗɗon wiye nden ñande malaha ko honɗum heeɓi ndi leydi ɓay ndi wowa ɗum ala dari yawma idin daññande to haddete ndi yewta e hobara kala gundoji ko waɗa e hoore mayri ko ɗum tongi ndiɗo ko ha darngal daro fo immito ndi daro ndi yewta kaari ko ɗum waɗi e hoore an kaari kadi ko ɗum huwi e hoore an kaari ko ni yaari hoore an ndi sorte ndi itte leydi goo adde ɓe anna rabbaka saabu jomma aw haala kanko yamiri ndi yewtu naasi ko ɗuɗere haala ndi warri yawma idin daññande asturun nasu iwgol yimɓe ɓen ka darngal ya ƴettoya place ji mum ɗi loosumanji ɗin asta tan haray koɓe sertuɓe saabu haray ɓeyano yaarde yiite ɓeyano yaarde aljanna ko allah waɗiri ɗum li yuraw ko fiyo goto kala e maɓɓe holli yi amalam golleli maɓɓe ɗi joddi golle muɗum ɗen hen ɗo kadi faman yamal kala golluɗo miskala darratin yer abbere darra ka aduna ɗo hayran ko moƴƴi wallahi yarahu o yoyay ɗum aljanna o hetta kadi lahara kan waman yamal kala golluɗo miskala darratin yer abbere darra kadi sharran ko boni ka aduna ɗo yarahu o yoyay ɗum kadi ka lahara o hetta suratul adiyati makkiyatu bisimillahi rahmani rahim wondoje mettuɗe firde musidɓe julɓe jente wal adiyati allah daali wondiri ɗiɗo pucci dogayɗi ha ɓoygol jihadi dabhan aɗa deedi majji on no gulgulta ande hay an sa yari ɗo ndiya ha rendu heewi a nangi laago a nanay ndiyan ɗano lonco lancanno ka nder reedu ma falmuriyati o wondiri ɗiɗo pucci dogayɗi haɓugol jihadi haray ɗi feggo e kaaƴa gadi han e feggagol falmuhirati o wondiri ɗiɗo pucci dawayɗi ata koye saare heferaɓen subhan ka subaka fa karna bihi ɗi imminira saabu duggudu majji on naga duggu fa wasatna bihi ɗi tumba duggu ngun jamana ko neli heferaɗen honto ɗe wondoje joni joyiyani ko wonde innal insana no neɗɗo oli rabbi wonande joni makko lakanudun ko dulluɗo moƴƴa noon waynono kanko neɗɗon ngoy kadi ala dalika e dow ko dulli ko la shaydun ko seeditiɗo waynono kanko neɗɗon liwbil hayre wonande yiɗugol moƴƴereji la shadidun ko tiɗuɗo e mum ala daali afala yalamu e anda ida bu'tira si immintinoyama mafi kuburi ɓen wonɓe ka gaburuji wonde wa hussila feññete mafi suduri gundoji kon gon ka ɓerɗe o andani ko ɗum waɗi so ala soɓude ko wowla e ko suuɗa ka nde ɓerɗe makko inna rabbam andu no joom maɓɓe bihimɓe maɓɓe yawmadin daññande la khabirum ko humpitiɗo fi maɓɓe hollali hande o humpitaki kono ɓay daññande ko kanko tun humpiti goɗɗo go humpitaki ko ɗum waɗi si kanko allah o daali ɗum suratul qariyatu makkiyatu bisimillahi rahmani rahim al qariyatu nga al darngal ɗum kadi nga al darngal ɗum kadi ko inde darngal ni mal qariyatu nga al darngal ne laaɗo mo maadira ka anda mal qariyatu koni darngal goy no yeytade yawma kunun nas ko ñande yimɓe ɓe laatoyi kal farashil mabithusi wano kanuji sakitiɗi hakke ko ɓe huuli ɓe ani ɓe maapi goto kala no wawa piyange aladu saabu ko ɓe andi kon darngal hino darade wata kunul jibal pelle ɗe laato kal ihini wano jarendi almanfushi ilayndi saabu ɗe fof majje ɗe muncoto ɗe yeƴo ɗe saama wano sa wayli sagare foññe ka ɗaggal noon kon foññe samirta ka leydi wa ko noon pelle ɗen kadi samirta gabbum nde ñande famma masaglata amma ommo teddi mawasinu pesande makko moƴƴere nden haray o kalifi
Allah waɗen jeyaɓe ɓen fo wara on no fichatin woni e nder guure radiyatin yarlaɗo wa amma man khaffat amma kadi on mo hay foye mawasinu pesande makko moƴƴere nden haray on kadi perdi fammu saabu haray werde on ɗon ne haawiya ton ko yiite wiyetenge haawiya wa madraka anda noon ma hiya kowoni haawiya narun ɗum ko yiite hamiyatun fatunge par suratu takathuru makkiyatun bisimillahi rahmani rahim alhakum anini on mapini on hilni on attakathuru fi folondirgol jawle e ɓiɓɓe tun ɓurodirgol jawle e ɓiɓɓe tun hatta zortumul maqabir ha joni noon on maayi on surrama ka gaburuji mon on juurama ka gaburuji mon on juula on hoora on janga on hilnike tun folondirgol fi aduna ha mayɗenen tawi on maayi on juurama ka gaburuji mon ko onno watton ko landal ko onno watton ɗum ɗo ko mayɓe ɓen landa ɗum Allah waɗi enen en ma yaali taw hittinen hunde laawaki e waɗugol ko moƴƴi hunde kadi laawaki e waɗugol ko boni hittinen hunde laawaki e iwgol e tuubugol e way bakkatuji ɗin hittinen kalla acce sawfa taalamuna kono ara yandon wonde aduna folondirta ka fimum ko laara folondirte fimum summa kalla refti acce laabi ɗiɗi sawfa taalamuna aray andon kalla acce laabi tati law taalamuna hara ɗon anduno ilmale gimi gandal pillital walday sikki sakka wonde ñande goo lata rawnal jahima on daroto yi on jahim tumma lata rawna refti yi onge kadi wona koyɗol wona filmu aynele ginta ko gandal pellital tumma la tusaluna refti landita ɗon yawma eɗen dañande aninna emi kala nemaji ko Allah neminiri on aduna ɗo hakkude jawdi e gandal e laamu e jaahu hara hiɗon anduno ɗum on jotta koye folondirgol fi aduna tun jawle e ɓiɓɓe on e rewɓe Allah subhanahu wa taala suratul asri makkiyatu bisimillahi rahmani wal asr Allah daali o wondiri jamanu no inne kadi Allah daali o wondiri julde alansara fo muɗum no selli fo muɗum hino ka tafsir Allah kanko o wondira kala ko faala innal insana wondorde yani hon to ande no neɗɗo foppu neɗɗo na o ma o tafi hosori himo e nder perdi ɓawo aya jippike saaba ɓen wulli ani maapi si Allah inni hayso ko ibnu adama goto pettun perde haray a hulayta taw hara ko an wonata on nafere ma o wi fo Allah ittintini heñaɓaɓe ani o wi awa joni illa alladina amanu sona ɓen gomɗimɓe ɓen ɗon alaka perdi wa amilu salati ɓe golli golle moƴƴe wa tawata ɓe yamodiri bil haqqi gonga ko ɗum ɓe waɗi bayanaji ɓe janni ɓe waaji wa tawata ɓe yamodiri bi sabri muñal ko ɓeɗo iwi e perdi ɗin kala mo timminal ɗi condition ji ɗo Allah o laaɓani en o suuɗari o haray on tigui no e nder perdi Allah dandu en suratul humasati makkiyatun bisimillahi rahmani rahim waylun bone wodani de kulli en jangino koni wayl on andino kon firo wayl bone wodani de kulli humasatin wonande kala ñoowo goɗɗo lumazatin aybinowo goɗɗo bone wodani on alladi o jama amalan mono moɓidira jawle makko tun yahe arewa adda dahu himo konta ɗum kontito timmitel wattirini wattitirini bone wodani on ɓurɗo molanede e boneji ɗin e ko fanda ɗon ko al akhnas bun shariqin ko woni ko fanda e walid bun al mughira e ko nanditata e ɓeɗo on moɓidiɗo jawle makko emo konta ɗe kontita ta saabu himo sikka annama lawde jawde makko ni akhla daw luttinaymo ko aduna kalla wona gonga law ɗum basanna aray o fere fil hutama e nder yiite wiyetenge hutama nge wama adraka anda noon ngoye mal hutama ko wiyete hutama ko ni yiite mawnu nge noon narullahi ko yiite alal mugada to huɓɓange duuɓi guluje tati en addino fi muɗum sa Allah yamiri yo malaikaɓe huɓɓo wiyetenge ɓe huɓɓo ɓe fi duuɓi wulure rawni ɓenni huɓɓi Allah wi huɓɓali huɓɓe ɓe fi duuɓi wulure wojji ɓe fi duuɓi wulure ɓawli mik Allah daali way huɓɓi joni Allah tinge yite gandanɗa hoore ma to tali u hinge ƴellito ko ɗum woni ɓerɗe heferaɓe ɓe sunnaɓe e walegoy alal afidata e dow ɓerɗe heferaɓe ɓe innaha no yitenge alayhim e dow maɓɓe musadat mum konge sokange kamɓe magge koɓe sokaɓe fi amadin e nder tiyoji mum waddadatin fontaɗi ɓe yaltatange yaltata yo Allah danɓe suratul fil nde si morne yewtan fi mawba abrahat al ashram abrahat al ashram ko kefere wonnoɗo yaman o mahi cewceeru ka makko o wi o décidi o muncoyo e kaaba ko julɓe ɓen ko arabuɓe ɓen yahata kon hajjoya ka suudu kaaba mettitimo o yetti mbaɗo o mawba ko wiira mawba suratu wongol ko entira mawba ko saabu ko mawba wonno ko waɗɗiɓe fof konu maɓɓe waɗɗi ɓen fof ko ɓuuri kon ko mawɗi waɗɗi ɓe mana ko mawbaji ko ɗum woni jam'u mawɗi ko ɗum wonno koɓe waɗɗiɓe yehi ɗere muncugol suudu kaaba abdoul moutalib waɗi hikma o haalani makka fof ɓe ɓe ƴawa kawre fello ɓeccede abrata al ashram e joni suudu kaaba ɗum ɓe daara ko hombo ɗumannoto ɓecceda Allah halkimo ko ɓuuri e yahwde
Allah dal lam tara yal kayfa fa'ala rabbul kunno jomma golle be sabil fili yimbe di mawdi ayal dum an e awati me yetoma ala me jal e Allah wadano kaydam peje mabbe ne fiitade din e der mere argol lanca kaaba ko dum wonno peje mabbe de warsala wurti alay me do mabbe tayran coloy koy duuda hay koy janda hay coloy ababila tiwe hoy tarmim koy ari koy feribe be jaras ni kaaje mi sijili ude ko se yita be fop mabbe be halki fajalahum kanko Allah wadbe kasfin makulin wana furonji muncitaadi wana nyay ko nyaayako dum do non bi maana ko ende hitande do non ko ende hitande do ne laado meden Muhammadun sallallahu alaihi wasallam on ko jibina ko duwete amul fil suratu quraish makkiyatu bismillahir rahmanir rahim gol suratu wol do leñol ko suratu wol innitira Qur'an fop edna ko suratu quraish on yata suratul fulani suratu faransi suratu sosowi suratu maninka wi dum alaton ko quraishian ko ben tun innitira sabu non kambe ko e hoore aade mabbe Qur'an jeppi ala dalili ila quraish fi yo kontin quraishian ko ben ko wadi men halki abrata al-hashram men dandi suudu ka bandu di suratuji do didi ko jokkondir wobbe wi ko suratul gotol bismillah wada tun em ila ko fi yo kontin quraishian ko ben ila fin wowango mabbe voyage ji mabbe di be wowno rila tashita e voyage gol mabbe dabbunde wasayf e voyage gol mabbe ceedu si Allah wallano be abrata al-hashram ronki be wawde si abrata al-hashram misal warnobe est ce que be continue ko be wowi continue ko be maayi awa si be jabi kambe quraish fali yabudu be rewde hadda rabba hada al-bayt jundu sudu kaaba be ande ko hombo ko si be jabi ma si be jabal ko Allah Allah de Allah ya tamam nyammi do min joni tibe hege wa amanu mo holni min khafnu tibe kulo suratul maun makkiyatun bismillahir rahmanir rahim ala dali araita ene ayali alladhi odo Allah jo yukaddibu afwan alladhi odo neddo yukaddibu mono fenna ayali odo neddo mono fenna biddin nyalande joddi ko de wiya dum ala dargal ko fenande fadhalika alladhi ko wono yadu al-yatima mono jonni tira jawdi al-yatima benno sattiri ko wi jabudo ko bammaji feromo jonni tamo o wawa hangade o wata wanda ko don gikko makko wala yahuddu habbitanoke kadi o lerdina o haccaka ala ta'amil miskina nyammingo miskinaɓe waylun bone waɗani lil musallina wonande juulinkino toɓɓe ndey mo juula yo juulu taw juulu fi ɓayi yimɓe ɓenno ɗon alladina ɓe humɓe kañum an salatim ga e julɗe maɓɓe ɗen sahuna ɓe welsidi kamɓe tun waɓutu tun ɓe juulata ɓe juuli wu ko si woɓɓene ɗon ɓe juulinkino alladina ɓe humɓe kañum yura'una ɓe yi'ino ko yingo ɓe juulitta bone woɗani ɓe nani natere ma noon mo juulata fi on o yamna unal mauna hiɓe haɗo hiɓe salo kadi luɓugol wallitorkoy luɓelan ɗo kuyeru mi mara luɓelan keru mi mara okkelan inite mi mara kamɓe ko no ɓe salo luɓude harale hiɓe mari si tawi woni a mara a nataɗo maɗa andi luɓotoɗon artirta haray ɗon kadi ala bakkat kono ko woppi ɗum haray ɗe mari bakkat suratul kawsar nde ɗo simode kadi innitirama suratul kawsar sababu nuzul mum asbun wa'il ɓay ɓiɗɗo nelaɗo e gorko hedditiɗon maayi ɗum woni abdoullahi ɓiɗɗo maɓɓe gorko mayɗo makka on wayritiɗo mayde makka on abdoullahi ma ɗum abdoullahi ɓayɗe andi aɗa ibrahima jibinaka taw on ɗon ko madina hay biro makko resa naferama jibinagol koyni wo mouhammadou tajike perdiyoɓe ɓiɗɗo makko gorko bajjo on maayi asbun wa'il wi ɗum e ɗimmo mukkum Allah dal heeɓe falji inna men awto enaka min okkimal kawsara wendu kawsara nani ndun no ɓuuri ɓiɗɗo fo salli juulan to ali rabbika joma wan har hirsa alayya o inna shanika ay anduno on gañoma asbun wa'il huwal abjad kon taƴiɗo e moƴƴere wona an a taƴaki e moƴƴere suratul kafirun nde simore ɗo innitira heferaɓe mbay en wi suratul mu'minun innitirande gomɗiɓe ɓen ɗo kadi ko innitirande heferaɓe ɓen wano ka suratuji ɗa kadi wiɗen suratul jinni innitirangol jinnaji ɗin arɗen kadi en aray kadi suratul nas innitirangol yimɓe ɓen gacciyattum bisimillahi rahmani rahim sababu nuzul ngol ɗo kadi heferaɓe ɓen ari inni ɓe wadde nelaɗo e jamfa ɓe torompamo ɓe hawta ɓe rewa sanamuji ɗin hitande ɓe hawta ɓe rewa Allah hitande kono objectif maɓɓe on ɗo ɓe rew sanamuji ɗin hitande hara ɓe hetti nelaɗo hara kamɓe ɓe jaɓoyta rewde sanamu hande kadi ɓayri e ngil négociation wil e wowla ñeña Allah wi he ɓol wi ya mouhammadou ɓol wi ya ayyuhal kafirun kono heferaɓe ay Allah fewtala e maɓɓe noddiɓe adresse o nelu nelaɗo e maɓɓe par ce que koɓe ñiddoɓe haaju Allah ala e maɓɓe haalanɓe laabudo min ɗo min mouhammadou mi rewata fiw mata buduna ɗin ɗon ɗo rewde siko fi ɗum ɗon en watta négociation par ce que miɗo andino wala an to wona onon kadi koye abiduna rewoytama abudu omo mi rewata
ko ɗayno gollan ko toron pogollan so mi rewi joni ɗi rewton mi o rewetamo mi rewata awa hande ɗum wala an amin kadi mi wonaɗe aabi ɗum ɗo rewa ma abattum ɗin sanamuji ɗi rewton wala antum onon kadi noon miɗa andi few on wonale abiduna rewoyoɓe ma abudu o allaji ma wondi rewde koye jamfa won ɗon jokke to lakum noden on dina kom joddi dewe sanamu mo na joddi dina mo wi ata de akhi waliya min kan no waɗani ɗan dini joddi dina islam o suratu nasr madaniyatun ngol ɗo ko madaniya bisimillahi rahmani rahim ngol suratu wol ɗo sakkiti jippade suratu wol layele na aya dey sakkitiɗo jippade mi inni o wona kadi halfere o andi suratu wol wayritingol no jippade no woodi e nder suratuji ɗi aya no woodi sakkitiɗo jippade e nder ayaji ɗen kono noon kadi halfere wajjire no woodi wayritinde jippade e nder kalfi hedditiɗ ɗen o nodday ka numéro ji wawen famodirde ɗum ɗon kadi ngol ɗo suratol jippike ñande fatuhu makka e juma e alansara on ko ngol jippi andigol ne laaɗo mission accompli allah wida jaa mouhammadu ɗo haalandema ɗo goɗɗum so ari nasrullahi ballal allah ngal noon ari wal fatu e uddital makka ngal ɗum kadi makka udditama warayi tan na sa yimɓe ɓe yadkhuluna ɓe doganata feydinillahi dina allah ka afwajan ko ɓe konel ko alda e forcé gol andu hara hewtika goɗɗum waɗa on familan kon falayide kon hewtika goɗɗum waɗa ka fo sabbi haray subbum hinano bihamdi rabbika yetta jomum ma nani wastahfiru insinoɗa ka makko waynoɗa moƴƴa mi mana haray hewtika hootaka makko ko ɗum firi innahu no allah kana larike tawwaban ko jaɓo tuɓe suratu masadin no wiye kadi suratu lahabin ko abou lahabin ngol ɗo initira kanko e ɓeygu makko allah dari nde nelaɗo nde allah subahana taala yamirno mouhammadou fastaɓi ma tumar feññin ko onaɗa yamirede ko moɓi yimɓe suudu makko num fami makko on fof nodde ɓe islam ɓeya fof wina ni jaaɓi woɓɓe fanki sali kono ɓe fanki abalaɓe kanko o fonti juɗɗe ɗiɗi kala sappore ɗe nelaɗo wi ali hada da o tana ko ɗum ɗo noddirɗamen tabballa ka halkarema o yennimo allah yottani nelaɗo ɗo ɓe hewtoy ka suudu allah dal tabbat halkike yada abi lahabin juuɗe ɗiɗi aba lahabi ɗen ɗe halkike ko non wonirile kadi ɗe halkori ɗon e ɗon no allah subahanahu wa taala huɗiri mono ɗe ɗiɗi kala goy wa tabba ko ɗum woni ɗe halki allah subahana taala daali ma kono nafoyta ducce anhu e makko maalu jawdi makko ni har ko jon jawdi moƴƴa mo manturi ɗum o ma ka saba e konko faggiti ɓiɓɓe ɗuɗuɓe ko mari so yasula naran aray o lonƴo e yiite ñande dargal data lahabin margue ɗengal wa mra'atuhu e ɓeygu makko kadi ɗum woni ummu jamilatu binti harbin oɗo kadi ko ittunoɗo cheenuwol mum ñande goo yeeni ñama kala ɓen fiyoɓe yimu nelaɗo ko ɗum waɗi so lontimirante ngol cheenuwol makko ngol jolokowol yiite ɗo allah daali wa mra'atu e ɓeygu makko ummu jamila hammalatal ha kadi rondotonoɗo carmalle bulle hibba ka lawol nelaɗo fiyo nelaɗo allah on tufo ala façon lorraji koɓe lorrali nelaɗo tawti noon ngol seenuwol ɗa kadi ko waɗi ko allah daali fi jiidi yawnoye ka dande makko habbulum ɓoggol min masadin immorde jolokowal yite fi hon ɗum saabu contor seenuwol ngol bimana joddi seenuwol ngol remplace seenuwol ngol kaka dande makko woni ko ngol waɗoyte yo allah subahana taala on dandu e suratul ikhlas makkiyatun bisimillahi rahmani rahim nokku bo suratu qul huwallah ɗo kadi sababu nusuli on ɗen min délégation on kane laaɗo ene allahjo ma kon no way ko kange ka ko kaalise ɓay menen meɗe andi allahji amen ɗin ko leɗɗe minen kadi yewtuno allah ma no wayi allah daali haalanɓe ɓul wiɓe ya mouhammadou huwa on allahjo allahu ko allah ahadum ko goto huwa on mo landuto ɗum fimo allahu ko allah ahadum ko goto on noon allahu samadu kanko ni fandorteɗo kala hunde lam yalid o jibinali wa lam yulad o jibinaka few walam yakul lahu la tanakimo kufuwan yeruji ahadum hay e goto suratul falak e suratul nas ɗiɗo ɗiɗi sababu nuzul majji on ko gotum oɗo kefeero mbilejo wiyeteɗo lubaydi ibnul asam o bilɗi nelaɗo o ñoƴƴini nelaɗo o coori nelaɗo o yeehi o fiɓi ɗum piɓe 15 o yeehi o ñoƴƴinoy ɗum e ɓundu e ley koyɗe hayre nelaɗo nawni ko yata duuɓi e balɗe 15 ma ɗum balɗe 10 ɓe hiɓe Musa ɓe watamen minde hay e hunde on sa Jibril arde e malaikajo go inni oya inni eppa jaatigi ma tampi Jibril maki mi anda kon ɗon lekki oya inni he ko am mbilejo wiyeteɗo Asam Lubayd ibn al-Asam on ko on woni ko mbilɗi jaatigi ma ñoƴƴini e fetere kaarire e ɓundu kaariru yamirmo yo yaw o irtoya o so irti ɗum ɗon o janga suratu falaq e nasi o moccito haray lanni o dikkay ayawal kala firtay finde to ayaje ɗen ɗo e suratuji ɗiɗi ko ɗe 11
piɓe ɗen ko ɗe 11 aya janngaɗo be finde go firtu ko neɓi ɗaɓɓude lekki tawi ɗum ɗon no ñoƴƴini ka ley hayre ɗon o dikkata ɓimana o yahaalani ko andi ngole musidɓe julɓe wata inno jinna ala ko fenande ma ñanne ala ko fenande ma karama ko batin ala ko fenande ara e falji ino woodi no lorra kadi yo Allah dande lorraji mum ɗi ene duriyaji min amina ko woni ko ya gomɗin ɗum lorratama si wona ko Allah hoddiri yo hewde haray ɗi suratuji ɗi o ɗiɗi ko ñewdorɗi ɗi ɗiɗi ko moccitorɗi ɗi ɗiɗi e ɓul hu Allah adu ko jangueteɗi kadi batte kala wagutu Allah daali ɓul wi awdu mi molori bi rabbil falaki jeyɗo ceekol subaka ngol min sharri immorde e bone ma halaka mo o tagi woɓɓe goo tafsir goo inna mi wondiri jeyɗo ko ɗum woni ɓundu falaki fo muɗum hino selli min sharri immorde e bone ma halaka mo o tagi wa min sharri immorde e bone gasiqin muttowo soppito ida waqaba ko ɗum woni si yemma on niɓɓiti mi molorimo yo dandan kadi ko wiyete kon on ɗon bone wa min sharri immorde e bone anna fasate fiɓuɓe wutta wano lubayde bonil asam e ko nanditata e mum cooro dandan bone ɓeɗo kadi fiɓuɓe wutta filo gadi e nder piɓe ñoƴƴina goɗɗo wa min sharri immorde e bone hasidin kala gaño ida hasada so feññini ngaygo mum Allah torkema min Abdoullahi Kala torkema dandan kala ayɓe an feññinanɓe langaygo ɓen hiɗa andi ɓe Allah dandan boneji maɓɓe ɗin Allah dandu kala bone ko ɗum woni ɓe wonɓe jentade kadi o tafsiru an boneji ayɓe maɓɓe ɓen Allah ayɓe an feññinanɓe langaygo eɓe feññina naali lan ɓe mi humpiti fimo eɓe humpitade dandan denda nangal boneji maɓɓe ɗin min e durriya on e ɓe wonɓe lan jentade ya hayyu ya qayyum suratu nasi makkiyatun bisimillahi rahmani rahim ɓol wi awdu min mi molori bi rabbi nasi allahjo jeyɗo yimɓe ɓen on malikin nasi laamiɗo yimɓe ɓen on ilahin nasi reweteɗo yimɓe ɓen on eɗen andi ko hombo ɗiɗo tati kala ko Allah mi molorimo yo dandan min sharri immorde bone alwaswasi so min sinowo alkhannasi mutowo suppito ɗum iblisa leer nde o suppiti e ma koko boni tun mijotoɗa leer kadi nde o muti o iwi takko ma fen ɗon kadi koko moƴƴi mijotoɗa alladi o allahjo afon alladi oɗo bone yuwaswisu mono somin sina fi suduri nasi e nder ɓerɗe yimɓe ɓen minal jinnati himo ka jinnaji wannasi e ka yimɓe cheytane iblisa yimɓe no woodi cheytane jinna hino woodi kala yamirɗoma ya waɗu ko boni kala haɗuɗoma ya accu ko moƴƴi hayso ko pular o wolanma hayso ko nene goto ma hayso ko ɓeygu ma haray on ɗon ko gaño ma yo Allah subhanahu wa taala on dande en bone dendanangal e ko wiyete kon e iblisa yimɓe muɗum e jinna muɗum amin haray musidɓe julɓe Allah ko jaabinowo du'a Allah ko moƴƴo en timmini qur'anare nden hande e tafsir haala pular sabu yurmede makko en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo jaɓan en golle meɗen ɗen yangagol tafsira nde torke Allah subhanahu wa ta'ala yo jaɓanan o waɗanalan ɗum joddi moƴƴiri o waɗanalan ɗum joddi aljannatna e lahara onon kadi jentiɓe ɗum ɗo ɓen onon kadi Allah subhanahu wa ta'ala newinan on famugol ko woni kon e muɗum o yoɓiran onon kadi aljannatna e lahara torke on haray onon musidɓe an kala jentiɓe o tafsir an kala palji ko woni ton on torantolan Allah yaafuye ande eɓɓore ande wonali faale an on wonali si wona moƴƴingol e fi yanñugol nde ɗo qur'anare embere komi wawi feere muɗum kon haray jangin on kenen go mi fuɗɗike wo e 1 heure kenen go mi fuɗɗike wo e 0 heure kenen go mi fuɗɗike wo e 23 heures ko tuma ɓeygure nden fof naati waali mi mara sambre momi joganni hoore an hassa kami woni mi mara galle kami woni hassa kami woni kaka terasi mi joɗoto mi falito hara fof ɗanike simi immo kenen go miɗo janga ha soƴƴo on yiyay faljere hoy ton kenen go tawa na immorde an tawa ko gongure nde woni fo lilan wippola mi wola konguɗi ɗi mi eɓɓano wolugol ma mi yalta e tafsir momi woni on ma e qissa momi woni on donc kono mi arta e muɗum so yii sifa ɗum ton tawi tun konguɗi ɗi lurri gokkun ande hari gongure nde wippikelan haray miɗo tori on yaafuye ɗum miɗo tori on kadi yon toranolan Allah yaafuye e muɗum haray en timmini alqur'anare nden hande e alkamisa ko ɗum woni no wetude juma ñande sappo e jeetati lewru wiyeteer ndu sabbordu Rajibi e hitande wulure e 434 ɓe mana e ɗum hawri jeudi le 10 mai l'année 2012
on andi date ka fuɗɗiɗen nde ɗon ko e mardi le 3 avril, mardi le 3 avril l'an 2012. Lannugol ngol woni jeudi ko ɗum woni le 10 mai l'an 2012. haray ko embere ɗe balɗe wonɗe hakkunde ɗo lewru e balɗe seeɗaje woni ko Allah newinani en janngugol ɗum ɗo gayna. haray numéro téléphone ji an ɗin mi fillito ko 67 60 53 09 68 60 53 09 63 60 53 09 60 60 53 09. ɗiɗo numéro ji nayi kala musidɓe julɓe kala ko nodduɗollan e mum e yurmede Allah en waway humpodirde wonande kala faalaɗo humpitade lan kala qissa mum fuɗɗi nder ga tawi lannitaki himo faala humpitade ko hedditi kon ma o yii ñaw e komi jangi kon himo faala yiidude an o faljitala ma himo faala yiidude e an o ɓeydana lan gandal ma mo faala yiide e an o ƴetta gandal e an embere ngel o naniri lan ɗo ngel o jiiri lan ɗo ma himo faala yiide lan o weltano lan batte gollal komi waɗi haray koye nder ɗi numéro ji ɗo mi noddete inchallah en wawa humpodirde. inde nden ko Abdoullahi Kala Bun Alpha Mouhammadou Wuri Kala Diallo, jibinande Lagine, préfecture Mamum, sous-préfecture Niagara, district Laabigo, Hoɗongon, village on ko ɗum woni ko Kala. fewndo ɗo nini miɗo ñiiɓi Konakiri e quartier wiyete